I pozdrav svima. Danas ću vam pokazati još jedan svoj album. Radi se o albumu Liga prvaka sezona 99-2000, a izdavao ga je Panini. Moram reći odmah da nisam puno sličica skupio, ali svejedno ću vam pokazati kako je izgledao ovaj album. Da se malo vi koji ste ljubitelji tih starih vremena prisjetite. Evo vidite, malo je šaran tu na početku i vidite tu u kutu piše cijena mu je bila 5 kuna. Evo sada vidimo kako je to izgledalo. Unutra, evo tu su bili odmah popis svih momčadi koje su sudjelovali s lijeve strane, a s desne su bili popis dosadašnjih pobjednika i osvajača Lige prvaka. Vidite, to je tako izgledalo. Sad ćemo krenuti na momčadi. Ne, sada još tu su ove, upisivalo se tko je u kojoj grupi bio. Vidite u A grupi Lazio, Dinamo Kijev, Leverkusen, Maribor, pa u B Barcelona, Fiorentina, Arsenal. C, tu je Borussia Dortmund, Boavista bila čak, evo vidite, u grupa D, tu je Manchester United, Olympique Marseille, Sturm Graz i naša, tada se Dinamo, tada se zvala Kroacija. Evo, to je to, te godine osvojio je Real titulu. Pa da vidimo kakve su momčadi igrali te sezone. Evo za početak, Lazio. Rekao sam da nisam skupio puno igrača tih sličica, međutim pokazat ću vam koliko god da jesam da vidite. Evo tu je legendarni Juan Sebastian Veron, tu je Dejan Stanković, odličan igrač, tu je evo današnji izbornik Italije Roberto Mancini, vidite ga. Evo pored su prazna imena, recimo Marcelo Salas, pa tu je Alen Bokšić, Simeone Inzaghi. Sansini je ovdje, odlična momčad te godine Lazija i dogurali su do četvrtfinala. Tamo ih je izbacila Valencia. Idemo dalje, tu je Arsenal. Te godine nisu se uspjeli plasirati u samu završnicu. Evo tu je njihov najbolji igrač, jedan od mojih ljubimaca, Dennis Bergkamp. Zbilja jedan od posljednjih nogometnih romantika. A tu je i naš Davor Šuker koji je te sezone prešao iz Real Madrida i odigrao je sezonu ili dvije u Arsenalu. Kao što sam rekao, nisu uspjeli u samu završnicu se te godine plasirati. Dalje, tu je Barcelona. Barcelona je igrala polufinale te godine. Prvo su u četvrtfinalu izbacili Chelsea, a onda su izgubili od Valencije. Evo da vidimo igrače, tu je Hesp na golu, tu je današnji izbornik Španjolske Luis Enrique. Tu je vidite Xavija dok je bio mlad, kakva je to frizura bila legendarnog Xavija. Tu je Filip Cocu, Nizozemac. Zbilja to je dobila isto te, vidite ove igrače, Ronald de Boer, Patrick Kluivert, Dani, Rivaldo je tu, Figo bio, Jari Litmanen, stvarno odlična momčad Barca i kažem dogurali su do polufinala. Idemo dalje, tu ćemo sad malo brzati, to je Borussia Dortmund, nisu uspjeli se plasirati u završnicu. Tu je legendarni Rosenborg, tih 90-ih, najbolja norveška momčad i gotovo uvijek su igrali Ligu prvaka. Evo pogledajte ovo, kad su bili prvaci, znači 92, 3, 4, 5, 6, 7, 8, znači za redom su teška dominacija u 90-im godinama za Rosenborg. Danas nisu tako dobri. Idemo dalje. Feyenoord je tu, isto sam slabo skupio, samo 3 igrača. Feyenoord te godine nije se uspio plasirati u završnicu. Tu je Sturm Graz, igrao u grupi sa našim Dinamom i na kraju završio ispred Dinama. Tu je evo najpoznatiji, evo ga Ivica Vastić. Rođen u Splitu, ali je igrao za Austriju.
odličan igrač i kažem, izgubili su na Maksimiru, ali su pobjedili onda u Gracu Dinamo. Samo da vidimo dalje. Tu je Manchester United. Odlična momčad, te godine su ispali u četvrtfinalu od Reala, ali su imali odličnu momčad. Evo, vidite Paula Scholesa, tu je bio pored Ryan Giggs, Dwight York, evo Teddya Sheringema, Andy Cole, Solskjaer je tu, današnji menadžer, Phil Neville, Jaap Stam, pa mislim to je David Beckham je igrao, Roy Keane, odlična momčad, međutim u četvrtfinalu je prejak bio Real Madrid. Idemo dalje, tu je Olympique Marseille, uspjeli su proći skupinu, odmah iza Manchestera su bili drugi, tu je evo Christophe Dugarry, tu je Robert Pires, stvarno imali su solidnu momčad i uspjeli su, čak i Fabrizio Ravanelli tad igrao za njih, evo vidimo tu prazno piše Fabrizio Ravanelli. I sada da uzmemo, evo ga, Dinamo, tadašnja Kroacija, otvorili su odličnu grupu, igrali su 0-0 na Old Traffordu, međutim na kraju ipak su završili zadnji, evo da vidimo momčad malo, tu je Dražen Ladić, Kruno Jurčić, Goran Jurić, Mihael Mikić, Edin Mujčin, Tomislav Rukavina, Daniel Šarić, Mario Citanović, Joško Jeličić, veliki Robert Prosnječki žuti, Josip Šimić, Tomo Šokota, Mario Tokić, Stjepan Tomas, Igor Bišćan i Miljenko Mumlek. Odlična momčad, tih godina je stvarno Dinamo imao jaku momčad i zbilja šteta i te i prošle prethodne sezone su za malo ostali bez proljeća u Europi. Idemo dalje, tu je Porto koji je ispao do četvrtfinala, onda ispao od Bayerna. Evo tu je veliki Jardel, kakav je to bio strelac, golgeter, svaka mu čast. Tih godina smo voljeli gledati Jardela u onoj legendarnoj emisiji Petica kako trpaja nemilice. Idemo dalje, evo tu su Grci Olympiakos, njih ćemo kratko snimiti, nisu se uspjeli plasirati u završnicu. Idemo dalje, tu je Real Madrid, oni su došli do finala i osvojili. U finalu su pobjedili Valenciju 3-0, evo vidimo jednog od strelaca tih gola, to je veliki Raul Gonzalez, tu vidimo i Fernanda Redonda, tu je Anelka, znači Moriente se igrao, Julio Cesar, mislim Real te godine suvereno osvojio titulu, 3-0 na Stade de France su tukli Valenciju i uzeli titulu potpuno zasluženo. Idemo sad dalje, tu su Glasgow Rangersi, njih ćemo malo snimiti, nisu se uspjeli plasirati u završnicu. Tu je Bayern koji je igrao polufinale i onda u velike dve utakmice izgubio, ispao od Reala. Vidimo tu Olivera Kana, tu je Mario Basler, Liza Razu, Jeremis, Giovanni Elber je tu igrao, Hasan Salihamidzić, Stefan Effenberg, Lothar Matthäus, bilja odlična momčad, međutim namjerili su se u polufinalu na moćan Real i ispali. Tu je Češka, evo Sparta iz Praga, evo svaka čast na nastupu Česima, naravno nisu se uspjeli plasirati u završnicu. Tu je i Bordeaux, također isto slična priča, skupio sam ih dosta, međutim tih sličica, međutim nisu se ni oni uspjeli plasirati u završnicu. Tu je Chelsea, pomalo iznenađujuće, uspjeli su doći do četvrtfinala. Danas to ne bi bilo čudo, međutim tada nisu imali toliko novaca i glavni igrač im je bio, ne znam, Gianfranco Zola ili Tore Andre Flo. Mislim da ti godina
nisu bili ni blizu kvalitetni kod danas, međutim izborili su četvrtfinale što je bio u tom trenutku za njih veliki uspjeh. Ispali su od Barcelone. I tu je Milan, vidimo tu je Abbiati bio na golu, Albertini, evo našega Zvone Bobana, tu je Costa Curta, Ambrosini, evo i Ševčenko je tih godina, George Weah igrali, mislim odličan momčad, međutim te godine su podbacili i nisu se plasirali u samu završnicu. I sad da vidimo šta imamo na kraju, tu su samo neki popisi, poredak svih vremena po naslovima, tu su neke reklame. I na ovoj predzadnjoj stranici tu je reklama za ovaj magazin popularan u to vrijeme, Nogomet se zvao, svi smo ga kupovali. I sa desne strane je nagradna igra legendarna, Panini ti šansu nudi, na finalnoj tekmi budi, piše. 24. svibnja 2000 puta je na finalnu utakmicu Lige prvaka, pošalji 50 praznih vrećica Champions Lige. Evo ga. Čak je bilo prve 3 na putovanje, ali to nije sve. Osvojit će dresove NK Croatia s popisima igrača, lopte i kape. Evo vidite, tih godina su bile takve nagrade, jako lijepe i pristojne nagrade. Mislim, otići na finale Lige prvaka je za svakog ljubitelja bilo vrh. I još samo zadnje, evo tako je izgledala poleđina. To bi bilo to, nadam se da vam se svidio ovaj album, znam da puno slučica nisam skupio, međutim ipak sam odlučio vam pokazati ovaj album za vas ljubitelje tih starih dobrih vremena. Pozdrav svima od Markonea.